Nukasta, agpada kayong agday-dialysis. Awan dagiti anak mo di tabalayo. Inalaida ti asawa ni Rita. Kasta ka di. Apay adi ka man na imay idinatay di asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramiden na. Nang runa idi masakit ni tatang na. Alangan asyak ti mga sikaso. Kat adamot nga rod sa baling asawa. Pudno gayam ti imbagaday di Miguel. Agarang ganjang kakano. Tapi nanawam ultimo dagiti babasit pay nga anak yo. Kasano? Katrigat mo tinaganap ko kan ko anak. Kat? Di ka naasi ka dagiti anak mo. Sigurado adida kan mabigbig dagiti dua nga inaudi. Tadida ka nakitkitan, manipod pinanawam ida. Saan ka din ngagyan ni Manang Diana di restaurant, Manang? Gapo ka din tanaki asawa? Kat umikatan? Depende no palubusan ti asawa na nga umay payagtrabaho. Ay, nasingpat mat nga tati asawa na, akas ka ni Manong Carl? Saan tayo nga amo ading ko? Adda gaya malagip ko, Manang. Adda ka di pa ni Nanang tayo? Itaman pa yan nadamag mo dayta. Adda nga min nakitak aladawan iti alikaman ni Manang Lili. Kurana, aladawan tayo kano, idipimosay ni Tatang. Jakon malagip pa'y tirupa ni Tatang. Ubing ka pa'y ngamin idi ading ko. Kuna ni Manang Lili, nga awan ni Nanang, tapi nanawan na tayo. Apay pinanawan na tayo, Manang. Saan ko nga amo? Saan mon alagi pantiin na tayo? Kuna ni Manang Lili, akakaasi ka kano iti, agsangsangit ka kano pa'y iti. Kunak no saan ko amadaaran dagi dya erigrigat ko. Imbag tasimbang bay ni Carl kada tayo. Isuti nang iyaon kada tayo itirigat. Apay akas lamarigatan ka nga umangas. Gapo siguro ta sa anak ana dialysis idi kalman. Idi ko makalman di schedule ti pan nakadialysis ko. Kasano nga roditan? Awagak ni Rita, tapno maamuan na ti kasasaad mo. Huwan man Manang. Kayat ko ti dumawat iti pamakawan ka dagiti anak ko. Mapakawanda ka nga ta? Sinurot na kaidi ni Rita. Nagpakpakaasikan ka nga agsubli ka kadakwada. Ngam pinapanaw mo kano. Hidag may saak iti kalapaw ang agyanak. Nakaamiris akon. Pinanawak ti responsibilidad ko iti pamilya. Dayta ti dakkel akam malim. Kat itata nakapsot kan. Samon to la malagip ti pinanawam a pamilya. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Anya ka di ti may paay ko kada kayo. Adda dito'y balay ni nanang niyo. Agkakapsot. Anya? Adda dita ni nanang? Anya ti imay na inaramid dita. Agawid ko maidya balay yo. Ngam di magaspay dito'y balay. Kadwa na ka diti nang isukatan na kada kami, auntie. Ay, saan, Rita? Inala ka nun dagiti anak na. Taagpada da nga agpadpadialysis. Apay ang nagkamang dita. Umay ka di agpaasikaso kada kami, auntie. Di mo ka di ipan iti ospital, Rita? Urayik pa'y ni Carl. Masapul nga iyuman ko pa'y kenkwana. Sakbay ang mga ramidak iti addang. Sino ka diti kinasarita? Ta nagsanay ka pa'y Manang. Adda ka nun ni nanang ijabalay daan ti Melissa. Anyat ginagaro na ijay. Masakit ka no. Nakapsot. Ito ta nakapsutan sa umay agpakita. Di pa'y nagpakita, di natay day di tatang. Jak amo. No anya klase ti panuunot ti adda iti inatayo. Anya nga rin tiaramidan ta, Manang. Urayan tayo pa'y ni Carl.
Yuman tayo kenkwana. Apay nga itapay ang masakit sa agpakita. Awan to pa'y mariknak nga iliw kenkwana. Imbaga kon ni Rita ti kasasaad mo. Ngam iyo man nakanupay iti asawa na. Masiguradok adidak kailiw dagiti anak ko, man. Tanya ko matinam na maem. Idi kasapulan da ka. Di mo pulos ida tinalyaw. Apay nga ta, nga adda iti udi ti babawi. Agbababawi ka iti inaramid mo. Idi mariknak tiliday idag may saak. Nakaamirisak. Sakbay ko mga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Mapakawandak ko madag iti anak ko. Katsapay ko ma. Tamagunod mo ti pamakawanda. Nasingpat dagiti anak ko. Barang mapakawandak. Adu atawan ti naglabas. Di tay ammo. No anya ti marikrik nada idakan ka. Tanabayag asaan da ka anakit kita. Imbag ta simbang patkan, Carl. Oh, apay. Mailiw ka di tinasimpat nga sawag? Ada parikot ko, Carl. Parikot. Anya ka di ti parikot mo? Iniyawag ni Auntie Melissa nga adda ni nanang ijabalayda. Apay ang nagbalin a parikot mo, ti kaadda ni nanang mo ijibalay daan ti Melissa. Masakit ka no, Carl. Nakapsot ka no. Saan ana dialysis? Iti naka-schedule apan naka-dialysis na kuma. Pagrubuatam dagiti kakabsat mo, tain tayo kitaan. Kasladyak kayat amakita, Carl. May palagip kanyak dagiti saam nga impaay na kada kami. Kadagiti kakabsat ko. Rita, tao tayo laeng. Uray kasano kadakkel ti basol tayo. Nulakat agpakawan, kan agbaliw tayo. Di na tayo laksiden ti Diyos, kas anak na. Manang Lili, matandaanam ka di pa'y tirupa ni nanang tayo? Medyo. Apay ang nadamag mo dayta, ading. Nang ko nagsaritaan da manang kan manong. Nga da kano ni nanang tayo ijabalay da Auntie Melissa. Pinasyar na ka di ti kabsat na ni Auntie Melissa? Kasla ko na ni manang agsaksakit. Agsaksakit. Doktor ka din ni Auntie? Taapay nga ijay pa'y tinapanan na? Kaya't na siguro ti agpatulong ka ni Auntie. Kaya't mo ka di makita ni nanang? Jakam mo. Adayo mat ijabalay da Auntie. Adda tayo mat dito'y ili. Mapan nga takitaan da manang? Pagsaganaam dagiti kakabsat mo, tamapan tayo ijibalay daan ti Melissa. Wan, Carl. Manon ataon adi kami nagkikita. Saan siguro ang mabigbig dagiti dua kakabsat mo? Tababasit da pa'y idi pimanaw ti inayo. Lakit di dadakkeldan. No saan siguro ang masakit ni nanang? Saan siguro anapan ijabalay da Auntie? Kasta ti tao, malagip na ti pamilyana, no daytoy kat marigatan. Mas daawag. Ta iti kaunday ti panawan. Di pa'y nagpakita. Uno nagkumusta man lang ko ma. Kinumustam ka dimat, iti kasday kaunday ti panawan? Makumikumak. Para iti masapsapul dagiti kakabsat ko. Jak pulos ida na panunot gapo iti rigat ko. Maawatan ka. Ngam no kumakanayon mo idi anapan inayayo. Siguro, narunaw ti bimato a puso na. Di nakmat siguro mapabasol. Idi imbaga na apo manawak. Tanasaya ti kasasad na ijay. Nasaktanak launay. Saan mo alagi pandagiti madian na palabas? Dagiti mayat ti rumbang alagi pam. Agsagana kayo. Tamapan tayo ijabalay da Auntie Melissa. Makita tayo tinapanawan abalay tayo.
Kailiw ko ti Indian Mingo, nga anda iti arubayan. Kailiw ko mat jay chiko, ading. Ay, ada nga tabungan, ha? Adda siguro. Aguma tayo amangan ni ti Indian Mango kan Chico. Malagip ko. Agsangit edi ni baby. No di ka umuli, Manong John. Iti chiko, wano itjan mango. Ala, agrubat kay nga rin. Agur uray da manang kan manong idilugan. Agur oray dan? Ay, intayo nga rodan. Nakababain mat kadakwada. Imbag lakit din, tada ni Manong Carl. Saan tayo kumaabasta makapan iti lugar tayo? No awan tilugan ni Manong Carl. Isong imbaga ni manang nga intin nagtilangit ni manong Carl kada tayo. Anda tayo ni ti arubayan daan ti Melissa. Ada tao ang nakatugaw iti papag iti ruwar ti istor. Bumaba tayo nga Ruden. Dayjay ka di abakat tinanang tayo? Kasla isumat dayta. Sika ka din dayta, baby. Nagdakkel kan. Umay ka man tarakupon ka. Nakabutbutang mat. Naglitam da kita aglawlaw ti matana. Hapayakas lamabot-butang ka, baby anak ko. Umay ka dito isibay ko. Manang Lili, sikat yung masidag. Mabuti nga. Sika ati umasidag, baby. Sika nga rod ti inayaban na. Sigan tsak kayan. Monica, saan mo ida apilitan nga umasidagkan ka? Di da nga minarwamkan ka. Nagdardaras mo't anapandag iti ubing ije balayo, Rita. Mapanda ka no kitaan, no adda bunga ti Indian Mango kan Chico, auntie. Oh, pimanaw dagiti anak ko. Di dakpulos ka iliw. Mapabasol mo ka di ida. Di da ka pulos na dinaan. Iso akas jay ti impakita daken ka. Anya ka di ti sakit yun, nanang. Iso ka di nga imay kayo. Tapno agpasikaso kayo kada kami. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawan. Sakbay nga ipulang ko ti binulod ko abiyag anak ko. Diyak amo. No anya ti makuna, wano mariknak itanang. Hindi ka mapabasol, anak ko. Idag may saak. Nakaamirisak. Iso nga imayak dito eh. Ngamawan kayo mutan. No awan ni Carl asimang ba iti biyag ko. Diyak amo no anya tinagbambanagan mi. Manipod intarayan na kami. No dinak mapakawan ita. Sapay kumata dumteng to ti kanito ang apakawan na. Rita, anak ko. Dayjay ka diti inatayo. Kabutbutang matirupan na. Kabutang ko nga sitgan. Uray siyak nga rod. Kasla ngamin saan ani nanang. Saan ngamin akas jay ti itsura na. Idi na udya nakita. Ubing kayo pa ngamin idi. Kimutong gapu iti sakit. Ay, Apay asala agpakita, tamasakit. Nagpakita ko makada tayo Idi saan pa'y nakabutbutang tilangana. Saan tayo nga mo? No niya ti panggip na. Apay nga ta, asaan ko akailiw. uray siya. Saan ko mat akailiw? Ngamin, italaang mat makita. Win ta baby ka pa'y laeng, idi pimanaw ni nanang. Iso adi mo ammo ti itsura na, wenno rupa na. Rita, bakit? Kasapulan na pakawanam ni nanang. Kasano ang mapakawan na kati Diyos iti nagbasulam? No di ka mamakawan. Ngam, saan asinsinan ti inaramid na kada kami agkakabsat? Ngam naglabas ang dagi jahi, Rita. Tay kunakon. Saan mo alagipan tinasaam ang napalabas? Ti masakbayan, ti panunutam. Kasano ang malipatak tinasaam ang napasamak?
Nalakalaan no kayat mo. Saan adagiti napait ang naglabasam ti panunutam? Nulikat ti parabor nga impaikan ka ti Diyos. Saan kamot nga agrigrigat? Bakit? Lumag-an ti barukong mo, nulipatam ti amin. Sige. Intalaan ni nanang. Kat ipantay di ospital. Umay kami man, auntie. Balasang ko, agawaan nyo. Mapan kayo iti ayan ti inayo. Agkapsot mo ten. Wan, auntie. Carl, kadwanak. Ipantayo di ospital ni nanang. Sige. Intayo di ospital nang... Napakawanak ka din, anak ko. Wan, nanang. Iso nga imayak. Taipan ka ni di ospital. Saanan, anak? Mariknak, kat saan akong ngagpayag. Ti pamakawan nyo lang, ti tartariga kayak. Napakawan kayo nang. Intayo kit din ni di ospital. Naragsak akong asumina. Tanagunot ko, ti pamakawan nyo. Inakon. Anak ko. Nang! Nanang! Rita, bakit? Awanan. Nagpakadan ni nanang. Inkinamnan ti matana. Awanan angas na. Inuray na lang ti pamakawan mo. Imbaglakit din. Tanapakawan ko pa'y sakbayan nagpakada. Diyos ti kumuyog ka, nanang. Anya mo ti kastoy a klase ti biyag. Amok la kumakastoy ti biyag ko iti sidong mo. Sige lang ayat ti dakkel ti babawi na. Uray siya, agbabawi ak. Nakaadalak ko man, no saan agapokan ka? Sinalbag ka. Nagado akarkarim. Kunam ajak to agrigat iti sidong mo. Apay ngarod ngay, akas taunay ti rigat ko. Anak kan tumat ngamin nga anak. Basol ko ka din no anakak nga anak. Basol mo ah. Apay kumangay a basol ko. Kat saan mo't asyak ti agan anak. Ay baribar at talaga ti utak mo. Imbes nga inggatang mo iti gatas ti ubing, ti igat-gatang mo iti arak. Di may mayat kuma. Ingka man umutang iti gatas kin ni Antim Amelisa. Amangan no dinak ikan, nanang. Ado nga minan ti utang tayo ijay. Ibagam ano saan nga agpautang. Mabigot ni ading mo. Awan gatasen na. Nakitong it kayo mat ngamin idikalman. Nakita ka na abak kayo. Damdamagak ka din no nakitam anak itong itak. Ibabaon ka nga umutang iti gatas ti adim. Sige, nanang. Inak nga rudan. Darasam, ta sumanangit ni ading mo. Sa kayo lang ngamin agibaon. No talaga nga awanan gatas na. Ita, agsangitan. Di ka man sumanungbat nga ubing. Agsao ka pa'y tamakitam. Ala, ingkakit din. Ta itimpla am iti gatas na no sumangpat ka. Kasanon ngay. No awan ti gatas ang mautang ko, nanang. Auntie, umutang man kano iti gatas. Awan nga minan ti gatas ni ading ko. Umay ka manan umutang. Gimatang lang itay ni tatang mo iti arak. Inuna na ti arak, sakbay ti gatas ni ading mo. Jak amukan kwa na auntie. Imbaon nakmat ni nanang nga umay umutang. E di kalman, naabak ni nanang mo iti tungit. Itay, imay gimatang ni tatang mo iti arak. Awan mo't gayam gatas ni ading mo. Auntie, ikanak ka di, wano saan? Agsang-sangit ngamin itay ni ading ko, pinanawa. Saan ka ko mga ikan? Tamasurunak ka dagiti dadakkel mo. Nga maasyanak mo't iti kabsat mo. Sige, ikan ka man laangan. Agyaman na, auntie.
Inak nga rudan, tay nakagtimplay tigatas na. Hay, anya ak klase aya dagiti dadakkel mo. Awan manaknakem da. Apay nga ta ka dito'y dalan. Anya day taigam mo? Kwa manang, inutang ko agatas. Gatas ni ading ko. Imutang? Kahit itit ko lang ti sweldo ka ni nanang idikalman. Isumat lagayam anak itong itidikalman, manang. Naabak pa'y Anya? Nakitong it ko nam? di mo ibagbaga nga imbagakan ka, manang. Amangan ngamin no kadalan na. Pudno ka di timbagam anak itong it? Kwa manang, please. Saan mo nga ibagbaga nga imbagakan ka, Saan ka ngagdanag? Saan ko nga ibaga asikatin ang ibaga? Asino tinakitam akadwa na ijetong itan? Dagiti ka aroba ababakat, manang. Pudno ka di timbaga dagiti babakat akaaruba tayo nga inabakda ka ititong it nang? Nakaamammat kita. Apay kadyakas na kayo nang. Makabulan ang nagbanugak? Insugalyo? Napan kayo nagpautang itigatas ni baby? Ising-singir mo ka di tiinted mo asweldo. Saan ko adinawat tinted mo? Inted ko, tapno adda igatang yo iti aramatan kayo dito'y balay nang. Saan ka tapagsugal? Isoblik to ti kwartam, tapno di mumat ko na. Saan ko asing-singiran nang? Ti kumakayat ko, kat saan nyo kumamat angay sugsugal ti kwarta? Saan ko nga insugal amin? Innala ni tatang yu ti dadduma. Kayat yu asawan, insugal kan imbartek ni tatang ti kwarta? Ikanakman mo titi kwarta. Awanan ti kwarta. Inutang pa'y nilili ti gatas ni baby. Ay, sinalbag. Apay ngamin nga insugal mo tiintad ti anak ta. Ingkakit di agbirok iti trabahom, tapno addamat kwarta tayo. Dala ka ayamat ti agbirok iti trabaho. Inak to. Day tala uminom ti ammom. Nagdakla ka nga rod day tatyan mo. Saan ka nga rod amasikog? Sao kalasao. Uray si kamat, awan mat trabahom. Apay, saan at trabaho ti panagaw awir ko iti putot mo? Sika ti agawir, tay nakagbirok iti trabaho. Anya ko maatrabaho, aber. Uray anya ditan Baketak mangaminan, tapno ag serbidura ak lakuman iti restaurant. Napanan ka din ni nanang tang. Apayada kayo ti adda ti balay. Nakarit nga agbiro kano iti trabaho na jay ili. Isu a pinalubusak. Tapno ammo na tirigat ti agbiro iti trabaho. Kasanon no da sa balya mabirukan na tatang. Anya ko maasabali ti mabirukan na ako nam. Kanayon kayo agsubang. Nungay makasapol iti sa bali a lalaki. Anya? Lalaki ko nam? Katbuan. Kanayon nang ibaga anauman kada kayo. Ure na kayo mad. Day tamot ti ibagbagayon no agsubang kayo. Saan nga agkamkam mali nga agaramid iti pakadadaelan ti dayaw ko. Apay analiday ka, gayam? Imbagpaykan ka, takabukbukudam ti sweldo. Siyakat it-ited ko kadagiti dadakkel ko. Ngam ibisbisyo damat. Anya? Ay, unay mo tanti kasta, gayam. Day ti parikot ko. Kaano nga tamat nga agnakam dagiti dadakkel ko. No kasta ti aramid da, igatang mon, agrocery ka, kat isangpat mo ijabalayo. Wansa nga agpayso. Gumatangak iti gatas kanda dumapay amasapsapol ijabalay. Kasta ti aramidam, tapno saan da ama ibisyo akas iti kunam. Talaga nga inton agsweldo ta. Gumatang akong iti gatas kanda dumapay. May mayat day ta nga aramidam gayam. Ngamin, no kwarta ti yawat mo kadakwada, mabalinda agastusan, wano isugal akas iti kunam. Kanayon nakagumatang ito. Ito lang nga makita ka. Wuna, taitaak laeng mat nga aglahapod ito. Anya ka di tigatangam.
Sakbaya gumatangak. Kaya't ko amamuan tinagan mo. Siyak ni Monica. Itatayong baga kong tinagan ko. Masapul agumatang ka iti ado alako. Sakmat ni Joe. Kasano kaya gumatangak iti ado kaya pag may sakmat nga bibiyag. Apay, awan asawang? May saak abalo. Agbirbiro ka karon iti makunamot na katakunay na iko iti biyag. Kasta ka di? Iti day ta kinataer mo. Masiguradok ang makakita ka adagos. Ayan ka di man ti asawa. Nagsina kaming iti asawa. Taawan ang muna at trabaho. Di nak mabiyag. Isungad daak dito'y ngaglaklako. Anya tinasarakam at trabaho mi Jayili. Aglako itinatnatang. Imbag day jayan at trabaho. Ngam ti agaw awir. Awan sumangpet a kwarta. Kastamit. Nagdisnudo kang agtrabaho. Uray addaak dito'y balay. Taad da ubing nga iwanak. Rumbang nga aywanam ta pinutot mo nga rod. Mangtad ka nga rod ay iti igatang iti pangsuk mo. Tapno maayusan mo't iti nasangar ti karabukob ko. Saan ang masapol agatangem ti ipaayos mo di ta karabukob mo? Ingka sumakdo iti inumem ijay waig. Anya? Buwesit kid di kastoy. Agawir iti ubing. Ngam awan mo't itadda nga igatang iti numan. Adda impaigem mo aya tapno adda dawatem. Naa. Mapankala ang aglako ngam nagposkol ti makeup mo. Ay na. Nakashorts kakit din iti nakakitkiting. Napudot ije palengke. Marigatanak iti pudot. Saan nga tangad da makagapo no apay nga agsuot ka iti kasta. Anya kumang iti makagapo. Napudot ijay kunak. Saan na ya? Di ka agkamkam mali nga agaramid iti saan ko akayat. Siga mo ni ka. Nalipatam ka din ako kwa ka. Anya kumaasaan mo akayat? Apay, ingkasarnak aya tapno ibagam ako kwanak. Iti tuno ti saom. Kaslaad da milagro ang mapaspasamak. Nasaysayat langan, asumardang kan nga aglako iti tsindaan. Maitad mo ka diti masapul ko, aber. Di ka pa'y makasarak iti trabahom, day talatyan mo ti padpadakkelam. Jun, adan sa matangdan mo ang nagkumboy iti palengke. Ingkaman mat gumatang iti may salaang a serbesa. Untang, nga may salang ah. Ano kayat mo? Nayunam latan. Amang ano mabartag kayo. Mabartag ak ayamat iti serbesa. Apay ko sana makabartag tatang. Nasangar mo't day jay. Saan ko naglangarudan? Ala, ingkan gumatang, tamawawak launa iti serbesa. Amang ano mamagaan ti karabukob ko. Ala, mabangkan, barok. Untang, inakon gumatang iti story ni Auntie Melissa. Simangpot ka din ni nanang mo, baro. Saan pa yan ti? Ada ka di ibagayo ken ko na? Ha? Awan baro. Dinamag ko lang no simangpotan. Anya tigatangam? Dua man na serbesa anti. Ha? O mininom ka kadimatan? Saan ka kumapay nga aginom iti nasangar? Ubing ka pa'y? Ipagpagatang itatang ko anti. Sana siya ti uminom. Nasayaat nga rod no saan asika ti uminom. Maamwak tuman no sumangpot ni nanang mo, barok. Wan anti. Tengarod gatgatangan ko na serbesa anti. Anya ka diti katangam. Sakbaya gumatang nga. Awatan pa dito. Anya ka di date na. Amangan mo no bomba. Bomba ti panagayat ko ken kanay ka. Imbagla merienda minton madamdama. Ay na, nagkasa takon tadamang tad iti merienda. Saan nga tangad dagayuma da ito eh. Nagsaya tayo, nadagayuman na, tapno kamaten na. Ay na, itala ang ama kaawatak iti sago. Agyaman ako na ito. Numakit kita ka nga umisem,
Umdahal sa napakaragsaka. Ngayon, saan kan nga kiyaman? Kanayo naknarod nga umisan. Tapno umanay apanagyaman ko. Nagita nga isang timang paragsakit aldaw ko. Anya day tayong sangpat mo nga imbatim di tarabaw ti lamisaan. Imbaglaan ka ng nagitubing. Intad ti amo. Saan ko anaibos? Nan, ramanak man no anya day ta. Special lahopya. Na, sikan ti mo na anangan. Saan aparakin ka dayta? Naghimasaw. Anyat kayat mo asawan. Sa anak ang mabalin amangan iti insangpat mo? Ay, kun kunaklaan. Di makkel manen ti mulagat mo. Ikamat adag iti ubing. Mangin insulto ka. Nakatrabaho ka aya no awanak anangaw awir kadang iti anak mo. No adda ko matrabahom, saan asika ti agaw awir. Iso asaan kang agreklamo, ta pinutot mo mat ti inaw awir mo. Awan pa'y ganas kan ka. Anya. Di mo kunaan nga adda sa bali a pagpatpatyariningam. Hay, jak amukan ka. Buisit ka. Amom, Monica. Madlaw ko man. Ano ka pa abimakit? Adda ka matagumargarang ganjang. Anya gumargarang ganjang. Losya nga kangarudan, ama panaglako. Amangan mat mo saan laang nga aglako ti aramidom ijaile. Anya ngay kumati sa baling aramidak. Agyanak ka di dito'y sibay mo. Arigat laeng ti kagabgabbo. Agtalna ka man. Ginabo ka dita, makitam. Na, ha? Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mo't nga gapo ditang iwat mo. Agawit ka dagos inton malam. Ha? Tarupam. Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mo't nga gapo ditang iwat mo. Ha? Agawit ka dagos inton malam. Tarupam. Awan pa'y mo't pakaay-aywan kan ka. Di kan sumanaw dita. Agyaman ka, tapi nalubusan kang agtrabaho. Di na kat palubusan nga agtrabaho, kat mairanranod ka mat itimat gadak. Ha? Oh. Di ka ngarod mapan agtrabaho. Di sikat ti agtagibalay, tasyak ti agbirok iti trabaho. Inton maminsanan ti panagbirok mo. Amangan no awan mo't laeng masarakam at trabaho. Sige, inakon! Puminpintas mat tinanang mga agub-ubra dito'y ili. Uray bumakat, napintas pa'y laeng mat. Sigud anapintas ni nanang. Di nala na asikaso ti bagina, idi agigyan ni Jabalay. Iso ti malaam, iso anapintas ka mat. Manipod nagtrabaho dito'y ili. Kanayon damanan nga agapak ni tata. Taapay. Anya ka di ti parikot da. Takanayon da nga agapa. Ay, jakman ammo kadakwada. Basta, no sumangpit ni nanang, adalat ta maibaga ni tatang. Mayat ko mga rod no ni tatang mo ti agtrabaho. Kaya't mat ni nanangan nga isun ti agtrabaho. Nao masiguro nga agtagtagibalay. Kayat nan ati aglako. Para kanyak, nalaklak ati aglako ngam ti agawir, agdalos, kan aglaba. Saan nga aglablaba ni tatang? Tada kami mat ti aglaba. Kanayon kamot arumwar baro. Anya kadimanan ti pakakumkumikumam. Agkumkumbuya kitinapnatang iti bagsakan iti ilian ti. Isumot lagayam asaan kayon nga umay umut-utang. Wanan ti. Nga manipo di diaddan trabaho ni nanang iti ili. Kanayon damatan nga agsubang ka ni tatang. Taapay ko mga agsubang da ako nam. Diya ka mo, auntie. Kayat ni tatang ti agbirok iti trabaho. Ngam saan mo't akayat ni nanang tagtagibalay. Idi pa'y lakumaa ang nagbirok ni tatang mo iti trabaho na. Itataddan trabaho ni nanang mo, sana ibaga mapan agbirok iti trabaho na. Kanayon pa'y ngagpagatang iti serbesa nga inuman na. Kat, igatangan mo't ni nanang mo. No sana gumatang, pagsardengan na ni nanang agtrabaho, auntie.
Inaldaw kamat nga umay dito'y tiyandaan, Jo. Uri si kamat. Inaldaw kamat dito eh. Taglakla ko akit nga ron. Saan lang nga gumatang tigagarak nito tiyandaan? Sana ka makaid na hindi ka makita. Ay, una yun ta saan ang makaid na. Nalabas mat daytan. Sunman, Monica. Agpaiso ti bagbagak. Manipod nakita ka. Simmaranta ti puso. Pumartak ti paragpitik na. Ay na, di nakman bulaan si Kadyo. Kanayon nakla pagkat katawaan. Pakaragsakak mat no makita kang nagkatawa o umisan. Unay kan. Oh, anya nga ron tigatangam. Saan ka diya mabalin? Aday tapusom ti ilakom kanya. Apay adi ka makaid na. Kuti ka ako de. Jak nga rod makaturog. Ay, di sa pa nagkapeksak bay ang nagigdaak. Agpakaturog ka mat ah. Saan ka ako te? Mala, maturog ka. Kamapanak pa'y dita salas. Ijayak pa'y nga agidda. Puduto nak ngamin. Daytan tumot lain mong agkape. Iso dayta. Hinton kuan. Nariing pati dayta ubing. Imbag ti kape nga inuman. Ngam ti serbesa nga inumum. Pampaturog ti serbesa. Diya kape ngay. Saan? Inayadat ti mapan dita salas. Pagpaangin akbasit. Kat no agsubli ka dito'y kwarto. Inayadam. Amangan numalokag mo ti pan naturog ko. Uray ijayak salasan ang maturog. Sige, ditakan. Jaki din makaturog iti imbagan nito. Imbag nito. Takanayon nak apagkatawaan. Ni Miguel ngay. Kanayon nak nga apaan. Makapaawan kanas. Nanang, apay adito'y kayo salas anaturong. Apay nga umarimpadek ka. Napuyatan nak tajak nakaturog adangkos idirabi. Kunak, apay adito'y kayo anaturog. Diyo ka di kayat akaidan ni baby, kan ni tatang. Salimuutan nak idirabi. Iso arimwarak. Imbag ta di nakabinirok niya ading ko. Mayat titurog na nagpatnag. Saan anak kapuot? Sige, tainak man kitaan. Nagsapa ka ng lukag. Bigbigat pa'y laang. Inlukat mo tiri daw. Aldawan. Diyak kumamot na kariing ka, no di na kinasaon ni Lili. Kat nakaidadangkan iti danom. Diyak pa'y napanidya kusina. Ang mga no nakaidadangan ni Rita. Ingka nga rudan agtimpla iti kape ah. Si Kati mapan agtimpla iti kapim. Inak agdigos ta sumrakak. Ay nadyas kikit di. Day taman ng tsindaan ti adda di ta utak mo. Anya ngay nga rod kat iso ti ayan ti trabaho. Ala, indak manlangan. Ay, makakap kapeak. Ala, tainak pa'y matagdigos. Ang mga numaladawak. Ada ibagak, ngam din ako makaungat, gayam. Apay kumakaungat ka. Anya ka dito ibagam. Nakitak ngamin akanayon nga agkuyog dananang mo. Gantiagnagan iti Joe. Ha? Am-amom ka di, dayjay adjo? Kaaro ba ti gayam ko? May sakano dayjay abalo. No kasta. Balo, dayjay adjo? Kasta mo ti imbaga ti nagdamagak. Kunana ngamin akaruba da. Adda ka din adlaw mo? No naasidagda ka ni nanang ko? Day tatisaan ko nga ammo. Sika, timang takwat. Kasano ko maamattakwatak? Alangan asurutak ida. Kat adamat trabaho ta dito'y restaurant. Lili, kita man ti adim, tadda papanak. Agabsentak nga no, tatang. Ada eksamin mi ita. Anya, salbag day ta nga eksamen. Tayin ranana pa'y mat. Papanan nyo kuma. Agudo nga. Aday nakpan ka ni Jayili. Adda ngamin nang ngagkuasayang gusang. Anya asayang gusang, tatang.
Ubing kapay, saan mong ammo ti bagbagak? Iso nga rod adamagak. Tasaan ko nga ammo. Saan pa'y arumbang amaamwam, taubing kapay? Inton maminsan langan abigat ni ipapanyo, tatang. Palpasok pa'y ate eksamin ko. Jun, anak. Amom ti paglaklakwan ni nanang mo ijetsindaan. Saan ka di? Apay ka di, tatang? Si putam man no papapanan ni nanang mo. Saan ka di ng daklako di tsindaan? Apay asurutak pa lang. Si putam. Taadda ka no papapanan na asabali. Ag-exam kami ita kaninton bigat. Panakairanranana day tang eksamin. Abay, saan ang mabalin nga iti sabali langan nga aldaw day tang eksamin? Masapol nga surat kayo. Tapos na pa-examinan dakit sa baling aldaw. Just kikit di. Day takat ag surat-suratayn. Intun malpas ti eksamin nyo. Awirin nyo ti adiyo, tasyak ti mang surot iti inayo. Apay namin na masapol pala surutin nyo, tatang. Adda nangidanon kanyak, nga adda sa baling ar-aramidan, ti garanggan diyang nga inayo. Nakitam ka din na panan ni nanang, manang. Ingka kita ni di pwesto a paglaklakwan na itinatnatang. Diyak nakita, tadak dito unag ti restaurant. Awan nakita ki Jay, manang. Ha? Awan ko nam? Napanan na nga rudan. Pabirbirok ni tatang. Anda ka no nakadamagan na, nga sa baling aramidin na. Asino tinangidanon ka ni tatang? Amo pa yan. Kunana si putak ni nanang. Nga madamat eksamin mi. Dungal daw. Unay mat ngamin ni nanangan. Sa dino nga ti papapanan na, no kasjay nga agpukaw iti pwesto paglaklakwan na. Dinamag mo kuma iti boss na ah. Di nakanumot na mo, manang. Basta kung na nakano, mabitlaan. Nagbayag kanumot. Kasauktuman ni nanang. Damagag kan kwa na, nupod no tinadamag ko. Masamampay di nga arak. Nabartekan, agawid kakit din. Ah, Imbag tanasapa si mangpot ni Lili manipod pagadalan. just kiday jay akapsat mo. Ampang bakbakatan. Saan ka pa'y matasigurado? Damagan pa'y ano pudno, sakbay nga ibagam ti kastaken kwa na. Pudno siguro. Tanok ka ano ba mo tabi magat. Gumaranggan diyang hindi ah. Nakakulorete. Kanakalson init nakakit-kiting. Ay, kat anawaem no kasjay nga agbado iti nakiting ako nam. Ipapilit na nga raw. Napudot ka nga raw, ija paglaklakwan na. Ala, bayam, tayo to nagkita kami, bagbaga Ewan man. Bagbagaman de, jay. Agapsat mo. Agtaray talangan, Monica. Mapantay ti adayo. Kasanon dagiti anak ko. Amangan no sa pulanda. Saan ka di ako na nga dabalasang mo? Isun ati mangkita ka dagiti kakabsat na. Sa bagay adamot kit ni Rita. Kan may adamot ni Melissa akabsat ko. Isun ati mangkita ka dagiti anak ko. Batlagaya. Mapanta ni di ilimi. Adda balay mi ijay. Awan ngamin dagiti kakabsat ko, tanapanday ti adayo. Kasanungay kat awan mat kawas ko dito Gumatang tanton iti kawas mo iji ili. Sa dino ka diti iliyo. Iti Rosales, Pangasinan. Iti barangay Carmen ti ayan ti balay mi. Si Mang Petakon. Ngamawampay ni nanang yo. Kunak no imo na. Tawan iti pwesto datang. Nukasta. Napan nga tamanen, ija imbagada apagsinsin narakan da iti lalaki na. San tayo pa'y mat nga mo, nupod no ti indanon da kada kayo tang. Kasanundag iti adim, no panawan na tayo ti inayo. Saan kumamat atang? Kaasimat dagiti babasit pa'y nga adik. Intun bigat.
Saan ko napalubusan ang mapanaglako? Kasano no ipapilit natang? No ipapilit na, di rakad ko. Apay ngamin ngayon palubos yu ani nanang ti agtrabaho. Amok aya nga agaramid iti kalukwan day di agarang ganjang. Agbiro kayo ngamin iti trabaho yu tang. Pagrebangan nyo dayta. Saan kat ani nanang ti agtrabaho? Kat da kayo ti agtagibalay. Saan ko anagan tinagan ko? No saan ko nga irakad ni nanang yo inton sumangpat? Ha? Kalding ayaw wununwang ni nanang tapno irakad yu. Simmangpat ka din ni nanang mo? Saan pa'y ngarod gayam? Napanan na nga ta. Ada na kay baga kanyak ang nagkuyog da kano kanila kay Joe. Naglugan da iti bus. Papanan nga ta tibas ang nagluganan da. Carmen kano mo tinakasurat iti sango ti bus ang nagluganan da. Nukas na. Ijay Pangasinan. Day tamat ti amok a papanan ti aglabas dito'y abas. Carmen. Kat ijay Rosales day jay. Owen gayam. Ada kabagyan mi ije Carmen. Pang-asim man takadwa anak. Mapanta ijay Carmen no ada kabagyan nyo ijay. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't kadipay ni tatang mo? Kuma. Kasanon dagiti kakabsat ko. Kasapulan da ti nanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kaya't naayawid mo ni nanang mo. Mapan mo kadiyawin ni nanang mo? Kaya't kadi ni tatang mo? Kuma. Kasano dagiti kakabsat ko. Kasapulan da ti nanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kaya't na ngayon kayawin ni nanang mo. Di na nga takayat. Kat kakaasi dagiti kakabsat ko. At dadagiti lalaki ang nga to mati pride da. Ang mga nudangran na ni nanang mo, no yawid mo. Ngam, kasapulan dagiti kakabsat ko ni nanang. Kaya't mo kadi ang mailawaan ni tatang mo, amang dangran ka ni nanang mo? Mati ikawak. Dangran na nga ta ni nanang? Imposible asaan ang makapungtot. Sigurado adangran na. Sigurado nga min anasaktan ni tatang mo, iti inaramid ni nanang mo. Di ka kadi mapanidya pagadalan? Imbaga ni tatang nga agsardangak kano. Taagaw awirak, manang. Anya? Saan aron bangagsardeng ka nga agadal? Gapo iti kaawan ni nanang. Asino nga iti mga awir kada ading, manang? Duada pa'y mat ngarod. Saan mat amaw awir ni ading ko ni baby? Ayan ka din ni tatang. Nabartak mat itay, manang. Jak ammo no napanan na. Unay matan. Agpada da nga irresponsable ka ni nanang. Napatpatag tibukod da pagragsakan. Manang, agsardengak ka din nga agadal. Anya nga iti masakbayak. No agsardengak kun nga agadal. Imbag tas imbangpat kayon. Kayat kayo ama kasarita. Ngam nabartag kayo mat. In kayo pa'y maturog. Agsarita tayon to. Inton limpyo kayon. Anya kumangay ti pagsaritaan ta. Ti kadi inam ngawan kwenta na. Ada kadimat kwentayo, tatang. Pinagsardang yukit din ni Lily. Ti inayo ti aking basol. Saan na siya? Nasam una iti barokong ko. Gapop iti inaramit ti inayo. Naaramid na nga taday jay. No addaan kayo iti trabaho. No saan ang nagrigat iti sidong yo? Ha, tang? Marigat anak. Umangas. Kasano? Katawan lang arudan kwarta. Mapan kayo pa'y laang aginom. Anya ka diti mapaspasamak ka ni tatang manang. Jak ammo nabartak saman. Tulungan da. Marigat anak.
alas 2 ni tatang. Ipantay di ospital. Ada ka di kwartam dit, ha? Awan kwarta ta sa anak pa'y mata nagsweldo. Pasiti kwartak manang. Tangdan ko lang nga nagkumboy. Kapilitan nga inta umutang ka ni Auntie Melissa. Nagpautang, Inka bangalay ti pangiluganan tayo. Manang, inakarudan. Manang, pangipanan ngay ka ni tatang. Ija ospital, ading ko. Parikot man da itong yan. Sapay awan pulos kwartak. Tanalpas ko pinaggatang iti grocery. Kan inchendak matan. Kanayon mat ngamin nga uminom iti arak. Paglanganin nakpay, tapno adda kadwa dagiti adding ko. Anyat ko nati kinasarita man doktor manang. Na-stroke ka, no? Ada pa'y sakit na gayam iti puso. Sakit di na maikot iti kagudwa ti bagina. Kasano tayo nga itan ngay manang. Parikot latat it dan dagiti dadakkel tayo. Nagngina pa'y ti agas ni tatang. Pangalak paitan iti paggatang ko iti agas na. Kapilitan na sumardengak nga agadal. Tapno agmalmalemak nga agkumboy iti tiyendaan manang. Pati ni Lili nagubing. Nagsardang. Tawan agawir ka dagiti duhapay nga adina. Nagkasangan tigasat tayo. Dayta. Kat gaputa saan nga amo dagiti dadakkel tayo nga aramidan ti responsibilidad da. Kada tayo nga anak da. Kumusta ni tatang niyo? Baldadon, ante. Kasan mo pa dagiti babasit ang kakabsat ko. Da kayong matan ka ni manang mo ti mangibakbaklay iti responsibilidad dagiti dadakkel yo. Agsarundeng kami ninti panagadal mi. Awan agaw awir. Agtrabaho kami ka ni manang. Tapno aday gatang iti agas da. Kan gatas ni bibi. Ala, in kayo birukan ni nanang yo. Ibagayo nga agawid. Tapno saan nga agsardeng dagiti kakabsat mo. Ori agaw awir la kumamat. Kan mga sikaso ka ni tatang. Isu nga rod, akasapulan nyo unay ti kaadda ni nanang yu ita. Kasapulan nga agpaiso ti mga sikaso ka ni tatang. Tabaldadon manang. Kumusta ni tatang yo? Saan pa'y matasimrak ni manang mo? Inyawid min manang. Ng baldadon. Iyawat amin na kasapulan na. Sana na makaaw-awir iti ubing. Kasi kayo mat. Ang mga nasakit tinakam ni tatang nyo ti may sa makagapo. No apay akas jay tinagbanagan na. Anya pa nga di kasta manang. Pangasim man takaduan nyo ni manang. Tayin kay birogan ni nanang iti Carmen Rosales. Nakasauyo ka din ni tatang nyo? Sana na masapol manang. Kasapulan may unay ti kaadda ni nanang. Kasano no inton makita ni tatang nyo? Kat ad-adda makapungtot. Kumaro pa'y tirikrik-naan na. Nung ay may stroke manan. Nagrigat ang tikastoy. Padasan mi ang ipalawag ka ni tatang. No apay abirukan mi ni nanang. Ay wan, ading ko. Saan nyo akal-kalaatan ni tatang nyo? Kas di lang arudan ti kasasaad na. Amangan no kumarkaro ti sasaadan na. Imbagak ka ni Rita, ama pandabiro ka ni Monica. Tapno adamang kita kada kayo nga aga-ama. Saan ko masapul dayjay babae. Narugit. Ngam kasapulan nyo ti kaadana. Maasi ka kadagiti anak mo. Nang runa kada Rita ken June. Nauma kada kami ni Monica nagsapol iti sabali lalaki. Ngam no ibagakan kwa na ti kasasaad mo, mabalin nga agsubli. Patsyam nga agsubli. Dayjay garangganjang. Padasam laeng, bareng makaamiris. Diyak amo, noon niya oras sa kasumangpet.
Mapan kami itigayam ko ijay Rosales. Ing kasukunan ni Nanang, Manang? Agadalak ka din tumatlaang? Saan ako na para awir? Barang mayawid ko ni Nana ang ading ko. Saan ka, mapan? Buwisit. Itibiyag ko, dayjay. Inayo. Day takat ti madi ka na kayo ka ni Nanang. Tilaang bukod yo, ti pampanunutan yo. Rita. Di yo ka di makita ti rigat ko. Kasyanda kumamat Kaasi dalilig ka ni John. Agpapada kami na saan ang makaadal, gapo kada kayo. Anak ko. Saan nyo kumamat nga ipabaklay amin kanyak ti responsibilidad ti ama kan ina? Dadaalan nyo ka di ti masakbayak? Akas anak yo? Napan ka di matlaang ni Manang mo ije Rosales? Wen, auntie, saan kumakayat ni Tatang? Ngam, nagungat ni Manang. Ha? Nagunget ko nam? Ni, itaman pa nga agunget ni Rita. Ay, gapo siguro ni itirigrigat pi man je tao. Nagsangit iti sango ni Tatang, auntie. Imbaga na, asaan da ko mga ipabaklay amin kan kuana, ti responsibilidad da anaganak. Napunwanan ni Manang mo. Isoan na iturod nan asinong bata ni Tatang yu. Kakaasi ngamin ni Manang. Nasimpot ni Manang yu. Ngam uray kasano kasingpot ti may sa tao, numarigatan, agreklamo mo't Naibos ka nung ngamin ti may sa nga agas ni Tatang. Umutang pa'y kano ni Manang. Kandi na pa'y nabayadan kano ti utang na kada kayo. Naragsak ka kadimot lang, mahal. Unay-unay, mahal. Idi pa'y lako nagkita ta. Noong nagkita tayo din, awan kumamat ti anak ko. Ayan ka di dagiti anak mo. Adan trabaho ti dua. Adamot na nasawa da. Diyala ang buridag ti agad adal pa'y langit ti universidad. Dadakkel gaya man dagiti anak mo. Siya, kunak no sa anak ko nga aganak. Kalpasan ti upat nga anak ko. Ngam kalpasan ti 8 atawan, insi ko ni baby. Agtalon ti tawen na. Sana bale, ako namat nga dakabsat mo ang mga sikaso kanakwada. Wan matkit di Nagrigrigatak iti mano atawan. Italaang amakaginawa Wala, agbati ka man pa dito'y. Tahanak pasyaran ng itanak ko. Maring mangtod day ti kwarta apang allowance. Day ti agay ti imbaga ti nagdamagan ta. Sikapay ti umawag. Ang mga numadlaw ni Nanang asyak ti umawag. Kat saan nga agpakita. Wan gayam. Aguray ka ta umawag ka. Apo! Umay kami man! Apo! Awan samat tao. Nakalukat ti tawad Ang mga no di dala ang mangag ti awag. Tuktukag ti gate. Tapno ang muda nga da tao itirwar ti gate. Kasla dagtuk-tuk-tuk itigit. Alingagak man no adang agpaiso. Apo! Umay kami man! Adang agpaiso. Inakitaan na sino. Saan nga ta ati anak nidyo ako lihyala? Rumwarak ta inakitaan. Sino ka diti? Ada kami, Nana. Nana, Rita? Anya tar aramidom dito'y. Apay ni may ka. Agawid kayon. Ang mga nusumangputan ti asawak. asawa? Ni Tatang ti asawam nang. Kasapulan da ka dagiti kakabsat ko. Dakkel kan. Sikan ti makamu ka dagiti kakabsat mo. Responsibilidad yu dagiti anak yu, Nanang. Apay nga ipas din yu kanyak.
Ibagam itinalain nga amam, taiso ti akin responsibilidad kadakwada. Baldadon ni tatang, nanang. Kasapulan na kayo. Siyak ti mga sikaso iti baldado. Naglalaingan nan nga idayjay nga amam. Pagrabangan niyo dayta, nanang. Nagsardeng pa yan da John kanilili. Tawan mga sikaso kadagiti duwa nga addida. Mailagayam. Apay nga iramandak pay laang. Nagsaya aten ti biyag ko ditoy. Sumardeng kan ngagsangsangit ganyan. Anya nga ron. No saan akayat ni nanang mo ti agawid. Kagurak ni nanang gayam. Tila ang bukod na anam ay tinapatagkan ko na. Sapay ko mata dumtang to ti aldaw. Ama ikat ti sakit tinakam mo iti inam. Saan to adumtang na itang aldaw? Lagi pam ti imbagak. Maawatak ti marikrik nam ita, Rita, gayam. Ngam, may mayat no lipatom pay laang ti sakit tinakam mo. Lipata kun nga dainak. Ay, gusto daytan. May mayat no iridap mo pay laang. Aginana ka. Pag ginanaam ti panunot kan rignam, makita kat stress ka launay. Anya ka diti resulta ti ipapan ni Manang ijay Rosales, Manong? Diya ka mo, ading. Idi nagdamagak at nagungat man. Saan ka na tila damdamagak? Anya? Apay ngay adi na ibaga. Diya ka mo. Saan mapagdamdamagan? Tanapulot ti ulo na. Makasangit pa inukwa. Kunaklakit din na mayawid na ni Nanang. Bayamon. Saan siguro kayat ni nanang ti agawid dun? Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Iso adi na tayon malagip. Kayat na ginang isukatan na kada tayo. Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Iso adi na tayon malagip. Kayat na ginang isukatan na kada tayo. Kaguram ka din ni Nanang? Diya ka mo, ading. Insukat na tayo iti sa bali alalaki. Kaya't ko makita ni Nanang. Apay adi na tayo kailiw. O may kumamit pumasyar diti balay. Yak mo't maawatan ti ina tayo. Imbag pa'y lagi ti daduma di tangain na. Tadi da isukat ti pamilyada iti sa bali alalaki. Wingarod Manong, baknang kadi tinang isukatan na kada tayo? Siguro tasaaran nga glaklako iti tiyandaan. Iso adinan kayat ni Tatang? Tawan makukwarta ni Tatang? Kanayon ka analidahay gayam. Saan ka kumaapaabak iti parikot mo? Ikar kararag ko. Ama dairak ko maday to ya panubok iti biyag ko. Kan ikan nakakumapay iti naan-anay asalunat. Tapno maaramid mo ti responsibilidad anay paannong kan ka. Agyaman iti kinasayaat mo. Agyaman iti apo. Tainik kan iti gayam makasgan ka. Makitam ka di tinataar asumrak di ti restaurant. Imay maninday tayo di kalman. Sige. Tayo nakserbihan. Idi pa'y kalman anadlaw ko. Asik ka tisang kakita na. Madlaw na nga tati kinaliday ko. Iso akanayon nakakitaan. Anya ka diti order yo, sir? Kasla da nakakit-kitaagan ka. Ngam, saan ko malagip? Nagadalam ka di? Amang adala kaing ingas ko nakitam, sir. Sana ka nakaturpos, ta irresponsable dagiti dadakkel ko. Kasta ka di. Isumot lagayam, amadlaw ko nga daliday di tamatam. May isa ka di a psychologist.
Iso makitam tiliday kadagiti matak. Wen, nakaumayak dito lagaryo. Gapu iti negosyo. No kasta, may saka ang negosyante, sir. Nagtrabaho akas may sa psychologist. Ngam, kaya't dagiti dadakkel ko nga imatunak ti negosyo da. Imbag pa'y dagiti dadakkel mo, tada panunot da. Amin matanagan na, kat kasta ti kayat da. Saan ka di? Saan kanyak, sir? Impabaklay da kanyak ti pagrebengan, arumbang nga isuda ti mga ramin. Imbag ta nasabat ka dito tsindaan. Si katigayam ni Rita, saan ka di? What, Mat? Apay ka di, sir. Anya ka di ti puon ti kinaliday na. Kayat na ti agadan. Ngam awan pagadal na. Taawan trabaho ti amana. Idi kwan, nakitaray ti inana iti sabali a lalaki. Kasanuda nga rodan. No nakita ray ti inada. Nirita ti mangibakbaklay iti responsibilidad ti ina ken ama. Nabiit pa'y ngamin ana stroke ti amana. Isu abaldado ita. Manuda ka di nga agkakapsat. Limada. Nirita, kanti adyan na ti agtrabaho para iti panagbiagda. Jaymot maikatlo nga ubing. Isu ti pangawawi iti duwapay nga addina. Isumot lagayam. Akas taunay ti kinaliday dagiti matana. Napan mi sinoro ti inana iti Rosales. Ngam di na kaya ti agawid. Imbaga na anirita ti makamu kadagiti kakabsat na. Impabaklay na ti pagrebengan na. Manang, nakita ka no ni Lili ni Tatang nga awan puot na iti idana. Anya, kumusta itan ni Tatang? Awanan angas na, Manang. Anya! Inamat kan. Ala, isangit mo lang ang gayam. Saan mo ko mga ilang mang ditapusom ti saam amarikrik-nam? May mayat no agsangit ka. Tapnulo mo kay, ti barukong mo. Saan ka madanagan, Rita? At daha ka man tulong kan ka. Kasanuitan, anya ti aramidag. Mapantayo di balayo. Asikasuan tayo ti bangkay ti amayo. Katsyak ti makam mo. Carl, Ala, agpakada ka ni ti bosyo. Tamapan tayo ni di balayo. Manang, natay ka din ni Tatang. saan yun asangitan ni Tatang? Awanan ti marik na nasakit. Kandinan mang agtisangit tayo. Manang, saan ka kadi amaladingitan tawanan ti ama tayo? Adda ka di matlaang may tulong ti sangit tayo. Saan mo kung mga imponan iti barukong mo ti sakit tinakam mo, balasang ko. Timbang ka ng ti pusok, ante. Gapo ka dagiti parikot adumdumtang iti biyag ko. Saan laang asika ti makarik na iti saam? Isangit mo ti ladingit mo. Nabayaga kun nga agsang sangit, ante. Di yun lamakit kita. Tadyak kayat nga ipakita. Ipakaamuyo ka di kaninanang yu ti ipapatay ti amayo. Di nantupay kayat nga umay asikasuan. Ita, tanatayan ni Tatang. Patyam nga umay. Saanan, ante? Ingkabit rumidap iti kwartok, Sir Carl. Ngam anong sama? Tasaan adikotyon akas iti nairuamam apagiddaan. Sikati agi na narita. Kuti ka akuti, amang pakan kan agi sagana ka dagiti masapsapol iti lamay. Naruama kon iti rigat kan trabaho, sir. Awan ti mangaramid ka dagitoy no saan asyak. Bilibak iti kinatibker mo, kaskabsat kan anak, Rita. Rumbang lang. Saan ka di? Kasano dagiti babasit akakabsat ko no paabakak. Isu adakkel ti panagraam ko kan ka.
Manmano, ti kasta kapsat. Saan ang mabalin nga agsakitak? Uno adadakas ang mapasamak kanyak. Kaasi dagiti kakapsat ko. Pangasim. Ingka ba si Tagina na? Dasyak ti makamo ditoy. Imbagpaykan ka. Tamo na akasya. Nagpatpatnag ka dito'y lamayan, sir? Ayan ni Rita. Shhh! Ang mga numaring ni Rita, karidridap na. Idi pa'y kalman ako ti. Awan pa inanana. Pinilit ko ang mapan maturog. Kasta ka di. Imbag ta pinalubusan nak ni boss nga aglangan. Imbagak nga umayak dito'y balay da Rita. Danda ni siguro itan, ti inawagak nga umay mangyag iti kanan dagiti nakilamay. Tapnosan nga isupay nga ramidan ni Rita. Nagpa-cater kayo, sir. Wen, inawagak ti amamok nga da catering na. Kat, kumustamot ni Rita, sir? Nagsangsangit. Limagan siguro ti barukong na, isuan nakaturog. Piman matigayam ko. Kaano nga tamot nga agragsak day ta agayam ko. Babasit pa'y dagiti addi na nga as-asikasun na. Itulod tayo ni tatang mo iti pakaitabunan na. Wan anti, agyaman na, tada kayo latta dito'y balay. Asino ka din ni Carl? Adun ti na itulong na kan ka. Nalabit nga, isutiin pa ay ti Diyos amang tulong kanyak, anti. Taga-ano ka din ni Carl? Saan ko pa yan nadamag, anti? Customer ko ije restaurant. May sakano ang negosyante. Dakkel ti na itulong kan kaday ta customer mo. Manmano ti kasta at tao itan. Wan nga rod, anti. Talaga adakkel ti utang ko ana imbag anakam kan kuana. Makatutudon gayam. Intayon. Bayam nga agyan ni tatang mo dito'y sementeryo. Wan gayam. Maudin apan nakakita mi ka ni tatang. Saan min makita iti kaano man? Talaga akasta. Nadanon ti panangala ti Diyos kan kuana. Di man laim may kinita ni nanang. Ang mga no di na pa'y nadamag. Kunamot asaan ang masapol ang maamuan na. In message ni John iti Facebook. Imay ko man no interesado. Impamay sana ti lalaki anang isukatan na kada kayo. No dayta ti kayat na. Bayam dita. Kumusta kan? Maingal la Rita. Maingal. Kasano ko man nagbalinak ka maingal? Anya ti order yo, sir? Maingal ti awag da kadagi ti hero. Ket si ti hero ti pamilyam. Si Kamat. Sanak amay kari ahiro. Italang nga umisam ka, ha? Nagpintas ka, no kasta nga umisam ka. Kas kalabituan iti tangatan. Nalabas mat daytan, Sir Carl. Napimpintas ka manen. No Carla ang tiawag mo kanyak. Awan ko mati, sir. Kababain mat no di ka awagan iti sir. Apay ko makababain. No awagan na iti sir. Awagan ka mat iti ma'am. Panghasim ta di awagan iti ma'am. Saan abagay? No kasta, ikatam nga ron ti awag mo kanyak, asar. Sir Carl, anya ka di dayta nakakarton? Di na ko maawagan iti sir. May mayat ti Carl. May mayat adenggen. Talaga mo't Ulitak ti saludsud ko. Anya ka di dayta nakakarton? Itad ko kan ni Rita. Kaasi mo tamang isaksakad ka dagiti kakabsat na. Ay, maragsakan lakid din ni Rita. Napanan na ka di. Apay nga awan ita. Kunana mo't amapan gumatang iti gatas ti ading na. Apag iso. Adda gatas dito'y karton. Mabayag basit amay boss. Tanawad-wad ti inalak. Umay kayo, ading ko. Ado ti tinapay dito'y karton. Manang, nagsweldo ka ka di?
Nagadumat ti kinatang mo. Sa anak pa yan nagsweldo, ading ko. Inted ni Carl. Diyan ngay nang tulong ka na tayo, lamay. Nagsingpat man day, jay manang. Managtulong. Wan nga rod ading ko. Kasla anghel nga inted ti apo amang tulong kada tayo. Iso nga agsingsingpat kami. No umay ditoy, na nakababain. Rumbang laang. Tapno maay-ayom at no umay ditoy. Wen manang, masapula pakitaan itinasayaan. Wen ading ko. No nasing pati may sa tao, saan mat abaybay anti apo. Agdatdaton ka din ni Carl ken ka manang. Naggasat ka man no kasta. Saan mat ading ko? Ngam nasingpet saan ka di? Wen nga rod manang. No agaram ken ka, sungbata madagos. Asino ako mamat nga arman na? Di adal ni Carl. Siyak katawan adal ko. Ngam tinapud no nga gayat, saan nakitaan ti adal wano kinabaknang? Saan ka di manang? Wen mat kit di? Maragsa ka nak. Tas idadaan amang tulong kada tayo. Manmano tikas jay a tao. Ibilang ko amay sa apilantropo ni Sir Carl. Si dadaan na tumulong. Wen ading ko. Anghel iti biyag ko ni Carl. Iso timang parparagsak iti maladladingitan a pusok. Uy, sabalin sa daytan na manang. Umayak man, nasingpat abituan. No may sak abituan akas iti kunam, may sakamat abulan iti tangatang. Agmay sa, ngam masilawan na tinasipngat alubong. Nalaing kamot gayam ngagdaniw, Rita. Sikat tinangirugi anag daniw, Carl. Intuloy ko lang mati daniw mo. Mayat sa nga rod, no kanayon tangag kuyog. Tapno kanayon tangag daniw adwa. Mabalin ayamat akanayon tangag kuyog. Abdagan ka. No, sungbatam ti ayat ko. Ha? Pudno ka dit ibagbagam, Carl? Kayat mo ka ditikas kanyak amarigrigat nga awan adal na? Di adal man kan saan. Marigrigat man wanuak nang. Agpapada tayo iti imatan ti Diyos. Ha? Pudno ka diti ibagbagam, Carl. Kayat mo tikas kanyak amarigrigat nga awanan adal? Di adal man kan saan. Marigrigat man wanubak nang. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos anang parswa kada tayo. Naimpuswan ka di dayta nga ibagbagam. Wano panangalilaw. Amangan mat no agladingit akto. No makirelasyonak ken ka. Sa anak nagkarkari. Ngam bayam ati panawan ti mangibaga. Mabalin mo ti agbabawi. No agladingit ka ako nam. Ikanak pa iti panawan amang panunod. Adaamin kan ka panawan kan gundaway. Sa anak mat nga agap apura. Naranyag mat ita ti rupang Rita. Ada ka di rumpang amaamuan? Maamuan, anya ka din ti sasawam. Agdamdamag aklaeng. Kayat ka amaamuan, no apay ang naranyag ti rupang ita. Si Kaman, tainulit mo pa iti saludsud mo. Awalat di mo madmadlaw. Mapabasal na ka di, no kasta ti panagkitakan ka. Ngamin, saan kan analiday? Tangiwat mo, kababain. Naragsakak para kan ka, gayam. Nawaknitan ka di matlaang ti ulap, anang kulaap iti aglawlaw mo? Una yan, tanawaknitan nga ulap. Agpaiso ti ibagbagak. Dakkal ti nagbalbaliwam. Saan kan analiday? Madamag ko man, Barok. Ada ka di panggap mo ang mga ram kanirita ka anakak? Kaanakan nyo ka din ni Rita, nana? Wen Barok, agkabsat kami iti inana. Kidawak, ano bilang armem ti ka anakak?
Saan mo kumaluklukon? Una na. Ay, kaanakan yu gayam. Isumot lagayam akanayon kayo ang makita, idilamay ti amana. Manamnama ka di saan mo alukon ni Rita? Ikarik nana. Maasyak unay kan kwa na. Ket, dawatak ti pamalubos yo. Ano lakat sungbatan nak ni Rita? Ikalay sa kadagos. Ha? Ang kasanon dagiti kakabsat na? Saan aparikot ti kakabsat na, nana? Amin ang napatagkan kwa na. Napatagdamat kanya. Imbag ta nakaumay ka dito store, June. Adaman damagag. Apay ka di, auntie. Napatagsakit di ti bagayo. Kasanon no makiasawan ni Manang yo. Nungay ipanaw di lalaki ni Manang yo. Ha? Ipanaw na nga ta ni Manang? Mayat nga tamat ni Manang? Saan ka di ano makiasawa ti babae kat alaanan ti asawa na? Agnaaddan iti ayan ti lalaki. Kasanungay dagiti addimi, auntie. Saan ko nga ipari ti pagragsakan ni Manang yo? Ngamda kayo ti pampanunutek. Kasano kayo nga agpahison? Kasaritak man nga rod ni Manang, auntie. Damagak no makiasawan. Saya atom laang ti makisaukan kwa na barok. Amangan no ibagaan na alapdan tayo ti pagragsakan na. Karbengan na met ti agragsak. Oh, apay analiday ka dita suli. Manang, makiasawa ka ka din? Makiasawa? Asino ko mati mga asawa kanya? Saan ka di pa yan nagdaton ni Manong Carl ken ka? Saan mo ka di akayat ti Carl, nukas pangarigan song bata? Saan kong iparit ti pagragsakam, Manang? Madanagan lang. Di ka maawatan. Apay kumamadanagan ka. Saan mat siguro ang naranggas ni Carl? Mabalin na naragsakan to ti sidong na. Kasano nagiti addita? Ha? Kasano dang hagpaiso no panawak ida? Awan nagdumaan mi kaninana. Anapat patag tiragsak na. Ngam ti responsibilidad na. Apay adi kag tagari, Manang. Panawan na kami kadimet. Akasi ti panang panaw ni nanang kada tayo. Saan ading ko? Saan kayo apanawan? Apay nga tangagpada tangad da sakit na itikid ni. Diyak masumbatan dahi ta sa lunsod mo. Di sakit kat tumaod latay ti may sa tao. Oh, saan ta kumamot ang madayalisis Imbaga ti anak ko. Ano ka no madayalisis ta? Isuda ti makamo kanyak. Ngam, nagti anak mo mat ti makamo iti dialysis mo. Anya, dagiti anak ko ti makamo kanya. Dakmatan makatrabaho. Dagiti anak ko ti mangmangtan iti allowance ta. Kapilitan nga isuda ti pagsanggirak. Kayat nga ta dagiti anak ko ti mga sikaso kanya. Inada ka mat. Responsibilidad na ta. Saan ka di? Kasanuak nga tamot itan. No alaan dagiti anak na ni Jo. Kapilitan asumurot ijay balayda. Oh, mapanak mo't nga ta ijay balay dagiti anak ko. Itala malagip ko ida. Takasapulak titulong da. Ngam ide kasapulan da. Impaidam ko ti responsibilidad ko kadakwata. Kasanuak pa ita. Kasano nga tamot dagiti anak ko. Di nakalipay sungbatan, Rita. Nabayaga ko nga agtatdaton kan ka. Saan ko nga ilibak nga damot panagayat ko kan ka? Ngam, Amok nga damat panagayat mo. Tamakita ka dagiti matam.
Anya ka di timang laplapad, iti panang sumbat mo kanya. Maawatam ko mati ka sa saad ko. No ipanaw nakto dito'y balay, kasanon dagiti kakabsat ko. Amo matasyak ti panakainakan amada. Raumak ti kinaresponsablem. Di kagdanag. Saan ka nga ipanaw? Tinapatagkan ka. Napatagmat kanyak. Agpaiso ka diti imbagam, Carl. Saan ka di akanayonak ditoy? Takayat kumot akalangan dagiti kakabsat mo? Sika talaga ti inted ti Diyos amang tulong kanyak. Ay ayatan ka unay, Carl. Ay ayatan ka matunay, Rita. Kayat kayo akasarita adwa. Adde restaurant ko iti sa bali akalye. Ket da kayo kumati alag akadwa dagiti serbidora ijay. Kaya't mo asawan. Agpakada kami dito, sir. Numabalin. Ado ngamin ti customer ijay, taas dagiti pagadalan kan ospital. Nangato ti sweldo nga itad ko. Kaya't ko no nangato ti sweldo. Itamot lang, Rita. Agpakadatan. Sika talaga, Diana. Misa man ang tay tao na atap, iisaman na. Manihipod ita. Saanan anaatap ti isumak ako nam. Mangipakita dayta ang naragsakan gayam. Maragsakan para kan ka. Naranyagan taropam. Ala, intangaro din agpakada. At dabalay ko iti asidik ti restaurant. Ijay kayo nga agyan. Asidik pa iti pagadalan para kadalili kan June. Agpaiso ka di, Carl. Alaan ta dagiti kakabsat ko ijabalay mo. Amok nga isuda ti may saragsak mo. Saan ko nga ikatanday ta? Nulikat ngayon nakpay. Agyaman akunay kan ka, Carl. Ad-ada nga ayatan ka iti kasta kababalin mo. I love you so much. Rita, saan ngamin amabalin abaybayan dagiti ubing? Dumteng ti panawen nga agkapsot ta. Isuda mo timang tulong kadata. Nuditan makabaal. Inton adda tayo ijabalay ni Carl ijay ili. Masapol ngang singsingpat kayo, ha? Wen manang. Ay, makiasawa ka ka din? Saan pa'y ading ko? Mapantayo ijay, tapno asidig tayo iti pagtrabahwak. Kan asidig kayo mat iti pagadalan. Agadalak matlaang, manang? Wen, kuna ni Carl, amabalin ka no nga itugot ida ija restaurant. Tada mabalinda pagyanan ijay. Kit-kita agto ida. Nagsingpat kayo ka ni Manong Carl, manang. Kunak no agnanayon ak ngagrigrigat. Impagta pinatgan ti apo ti kararag ko. Alaim da ko nagiti anak ko di Manila. Ijay da kapaagasan. Panawan nak ka di dito'y balay. Mahal. Inkamot itayan dagiti anak mo Ta ila ko na kano da iti balay. Awaran ti agyan. Ngam awan mo ti papanak. Jak mo't mabalin ti agyan ditoy. Naitatimbaga dagiti anak ko. Ipaagas da kano di Manila. Kasano ak nga'y mahal. Kapilitan nga agkamang kakadagiti anak mo. Dadakkel na matan. Embag no kayat dakpay nga ta. Pinanawak ida, idi babasit na pay. Di agpakaasi kakadakwada. Mano atawan yan nga agasawa. Ngam awan pa'y mat anak yo manang. Saan kami pa'y matanataangan? Madanon to siguro dayta. Adamat dagiti addita, akaslan nakmin. Kasano ngamin kat kanayon mo't ang negosyo, into na rin yung kanimanong. Nagraduar matan iti elementarya ti buridek tayo. Mabalinan amadan iti adi na.
Apay ko mga adi na. Kanakan ko na ma. Alangan mo't nga awagan da ni baby ti auntie. Iso matipod no. Kaanakan naman, di ante, tiyawag dakin ko na. Ah, Marigatan ak, tawan pagdialysis ko. Agmay may saak dito basit akalapaw iti inaladan ni Jo. Ikar-ikatak ti mapan iti lugar mi. Awan mat ngaminan ni Jo, tainalan nagiti anak na. Didak mat insurot, tilaang mat amada tinalada. Kumusta mat ngatan dagiti anak ko? Nalpasa ko na naglaba. Ilukat ko to istor. Ta isupay no adda umay gumatang. Oh. Ay. Nay. Adda bakit nakaidda iti papag iti ruwar apag tugtugawan dagiti agat-gatang. Sino nga taday ta? Makiinumak man manang. Ha? Monica? Si kakadiday ta? Uwan manang. Apay akas ta tilangam. Bakbaketan kan. Kan naglitam ti bagim. Gapo siguro takanayonak amadayalis. Nabayagan ngagsaksakitak. Adda sakit mo? Uwan manang. Iso ang nalagip mo tinagsubli dito'y lugar tayo, tamasakit kan? Ayan nanay, jay nang isukatam iti pamilyam. Saan kayo ngagluto dito'y balay? Intayo pa'y makimi sa amin. Kalpasan na. Intay mangan ijerwar. Sige nga Rod, tainak ibaga kada ading ko. Manong, ibagak nga agsagana da, tain tayo makimisa. Intayo makimisa akas panagyaman. Win Manong, agyaman kami unay ka ni Apo Diyos. Tada anghel nga imbaon na kada kami. Kat si kaday ta. Agyaman tayo kani Apo. Taagdadagsan ni manang yo. Addan to baby tayo. Dakkel ngaminan ni baby aburidak yo. At danton anak ni Manang. Uray siyak ton ati para awir. Ha? Apay? Di ka kadinagadal? Tako na masikati agaw awir? Win kayam. Agaw awirak naawan klasik. Manong. Ayan dyan nagan iti Jo. Inaladag iti anak na ijay Manila. Agdialysis mo't. No kasta, agpada kayo nga agday-dialysis. Awan dagiti anak mo di tabalayo. Inalaida ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay ti asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na.